Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ukuphupha udlala igalofu endaweni enhle. Omunye-ke ubhalile kuma-comment naye ebebuza. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke usungashaya usubscribe ku-YouTube wethu usifollowe yonke indawo ukuze ungaphuthelwa mhla sengifaka ivideo elandelayo. Ukuphupha udlala igalofu endaweni nje ebukeka iyinhle, lokho kusuke kusho impumelelo. Kunempumelelo esheshayo ezokwehlela. Kuyibika nje lenhlanhla eseduzane nawe, okusho ukuthi kuney'nhlanhla ezayo khona la okuzovuleka khona inhlanhla. Nawe usungabuza kwi-comment umbuzo nawo, ngizobe sengikwenzele yakho ivideo ngibuye nayo ngizoyifaka. Ningakhohlwa ukusubscribe, nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ukuphupha owiswa yibhayisikili uhamba ngalo, ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ube nesiqiniseko sokuthi ususubscribe-ile futhi wasilandela yonke indawo ukuze mhla sengifaka ivideo nempendulo yakho isheshe ifinyelele kuwena. Ukuphupha uhamba ngebhayisikili bese kube ukuthi liyakuwisa. Lokho kusuke kusho ukuthi usazothwala kanzima empilweni yakho. Kunobunzima osazobhekana nabo kumele ubulindele. Nawe-ke uma ukuthi nombuzo ungabhala kwi-comment ukuze ngizowenza eyakho ivideo ngiyifake ku-YouTube. Ungasabi nokungibhalela ku-inbox ucela inamba ka-WhatsApp ukuze sizokhuluma kahle ku-WhatsApp. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la
sikhuluma ngani ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Nginokuphupha ngisendaweni enkulu ebukeka ngazuthi imall eyinhle. Ngabe-ke lokho kusuke kusho ukuthini? Ubhalile kwi-comment ubebuza kanjalo. Nawe uma unombuzo ungabhala ukuze-ke ngizokwazi ukuthi ngenze yakhe ividiyo ngiyifake. Ungakhohlwa ukusubscribe. Ukuphupha usendaweni enkulu engathi imall, lokho kusuke kusho inhlanhla. Iphupho elihle kakhulu-ke futhi lelo. Khona okuhle okuzofezeka kumele ukulindele. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, ungibhalele ku-inbox ucela inamba ka-WhatsApp ukuze ngizokunikeza. Ungabhali kwi-comment, ubhale ku-inbox ukuthi ucela inamba ka-WhatsApp ukuze ngizokunikeza. Nawe uma unombuzo ubuza kwi-comment ukuze ngizokwenza ividiyo ngibuye ngizoyifaka. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapho ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Obhalile uthi mina nginokuphupha amaphoyisa engijabulela. Ngabe lokho kusho ukuthini? Uma unombuzo nawe usungabuza kwi-comment ngizokwenzela yakhe ividiyo ngibuye nayo, kodwa ungakhohlwa ukusubscribe usilandele. Ukuphupha amaphoyisa ekujabulele lokho kusuke kubika inhlanhla enkulu ezayo kuwena, kube ukuthi unenhlanhla nje enkulu. Kusho ukuthi kunokuhle okumele ukwenzeke okulindele okuzowenzeka. Uma unombuzo ubuza kwi-comment ungakhohlwa uku-inbox ucela. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapho ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Obhalile uthi nginokuphupha indlovu ilwa namabhubesi. Iphupho-ke lingekho lihle lelo. Ngaphambi kwengiqhubeke ngicela ushaye subscribe, nansi link ku-bio usifollow. Ukuphupha indlovu ilwa namabhubesi, lokho kusho ukuthi umsamo wakho akuhambi kahle. Kwafakwa umuntu ongasiyena owalapho ekhaya okungenzeka ukuthi khona ongahambi kahle lapha emhlabeni. Ngakho-ke kuzomela isukumele leyo ndaba.
Nami unombuzo ungabuza kwi-comment ukuze uzothola impendulo ngokushesha. Uphinde ungicele inamba ku-WhatsApp, ku-inbox ka-WhatsApp ukuze ngizoshesha ngikuphendule. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqin efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhalile uvele wathi nje mina-ke nginokuphupha inyama yenkukhu. Ku-YouTube ngichaze kabanzi-ke ngey'nkukhu noma ngohlobo ley'nkukhu ukuthi-ke lokho kusho ukuthini. Sungaphuthuma nawe uyofica ividiyo ephelele, kodwa-ke inkukhu nje isuke ibika inhlahla kuney'nhlahla ezayo. Uma ukuthi-ke umusha silandele usubscribe ku-YouTube ukuze ungaphuthela mhla sengiphendula lokhu wena ozokubuza kwi-comment. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqin efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ukuphupha inyama eyosiwe. Baningi ababuzile lo mbuzo kwi-comment section ukuthi ngabe inyama eyosiwe isho ukuthini. Qala usubscribe lapha ku-YouTube, nansi link kwi-bio bese uyayithola impendulo. Inyama eyosiwe isuke ibika isifo. Kungenzeka kube khona isifo esivela ekhaya kumele usilindele, kodwa-ke zikhona izindlela zokuthi-ke ukuvimbe lokho. Usungi-inbox inbox ucela inamba WhatsApp uzosibuza njalo ekuseni amaphupho. Ubuze kwi-comment ukuze ngizokwenzela yakhe ividiyo. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe
and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhalile uthi mina nginokuphupha inyama yangaphakathi noma-ke mhlampe usu ngabe lokho kusho ukuthini? Uma umusha ngicela usubscribe ku-YouTube, usilandele ku-YouTube, kumnandi ngoba ufica amavidiyo amaningi achazwe ngokupheleleyo. Uma-ke kuthi uphupha inyama ngaphakathi usu, lokho kusuke kubika isifo. Kuyenzeka kube khona isifo esivelayo emndenini okanye kumuntu osondelene kakhulu nawe. Usungabuza kwi-comment umbuzo-ke nawo ukuze sizokwenzela yakho ividiyo ngokushesha. Ucela inamba WhatsApp ku-inbox. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhalile ku-WhatsApp ubhalile la ku-comment uthi-ke unokuphupha ekhahlelwa yihashi, ngabe-ke lokho kubika ukuthini? Ukhumbule ukuthi-ke sinawo WhatsApp wethu-ke la obuza khona njalo ekuseni uma-ke uba namaphupho owabe nawo. Kanti-ke ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela ukuthi uhambe uyosubscribe ku-YouTube channel, nansi link ibhayo ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini. Ake ngichaze ukuphupha ukhahlelwa yihashi. Uma ukuthi-ke ihashi uyaliphupha nje lilodwa kusuke kubika inhlahla lokho, kodwa-ke njengoba ethi nje lo obuzile liyamkhahlela, lokho kusho ukuthi-ke uyagadlwa ngemithi nje enzima kakhulu. Okungenzeka ukuthi-ke ngixolise ngiphethwe umkhuhlane, okungenzeka ukuthi leyo mithi eyokukhahleliswa. Ongakho-ke kuzomele-ke aqaphele ngoba leli phupho alikho lihle. Usungabuza-ke nawe ku-comment section iphupho obenalo ukuze ngizobuya-ke nevidiyo yakho ngifake ku-YouTube. Ungakhohlwa ukusubscribe. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhalile ukuthi yena unokuphupha nje egibele umkhombi, kube ukuthi lowo mkhombi uhamba kahle usolwandle. Ngaphambi kokuba ngiphendule ngicela uphuthume ku-YouTube, nansi link ibhayo usubscribe ukuze noma ngabe nini mangifaka ividiyo ende enolwazi oluphelele ku-YouTube ungaphuthelwa.
Iphupho-ke ngokugibela umkhumbi uhamba kahle nje olwandle kungenankinga. Lokho kusekubika inhlanhla enkulu ezokwehlela, kusho ukuthi kunokuhle okuzayo kuwena okumele ulindele. Usungabuza-ke nawe kwi-comment ukuthi ngabe kuphi-ke lokhu ofisa sikuchazele ngakho. Ungakhohlwa ukusubscribe, usifollowe yonke indawo. Ngaphambi kokubulalela ividiyo kumele usifollowe. Sanibonani ikhala amaphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Khona bhalile uthi mina nginokuphupha ihashi libhukuda. Ubhalile-ke lapha kwi-comment section. Uma ukuthi usanda kufika ngicela usilandele uhambe uyosubscribe ku-YouTube. Ihashi-ke ngokujwayelekile ngeke ngenze ividiyo ngehashi, ngasho ngathi ihashi lisuke libika inhlanhla. Njengoba esho nje ukuthi uphupha ihashi libhukuda, lokho kusuke kubika inhlanhla enkulu, libhukuda olwandle mhlawumbe emanzini acwebile, inhlanhla enkulu ezayo le. Ngiyathemba-ke lo ubuzile uphendulekile, nawe usungabuza kwi-comment ubuze umbuzo ukuze ngizowenza ividiyo. Phuthuma ku-YouTube mhlawumbe sengipostile, ungibhalele ku-inbox ucele inamba ka-WhatsApp usubscribe na ku-YouTube. Sanibonani ikhala amaphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Khona bhalile uthi mina nginokuphupha umongameli noma ngithi-ke ibhubesi elikhulu eliphethe-ke laphana uze wathi-ke mhlasimpe uSimba. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Ukuphupha kumuntu ophethe lapha emabhubesini, ibhubesi nje elikhulu, ngizokuchaza ukuthi ukuthini, kodwa ngicela ukuthi uqale usubscribe ku-YouTube. Nansi link bio, phuthuma usubscribe bese uyasifollowa. Lokho-ke kusuke kubika ukuthi uvakashilwe ngabokhokho bakho, usuke unethonga elinamandla ngokwesabekayo, elinamandla amakhulu ngangokuthi liyakuvikela, lihlezi linawo ngaso sonke isikhathi. Kahle kahle likuvakashele lizokuvulela nokuhle. Uma ukuthi unombuzo ubuza kwi-comment ungitshela ukuthi wena ufuna sifise sikuchazele elithini. Ungakhohlwa ukusubscribe, nansi link bio usifollowe yonke indawo. Nisale kahle.
Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhale ukuthi ukuphupha ngizigunda ikhanda, ngabe lokho kusho ukuthini? Uma ukuthi ke uyaphupha uzigunda ikhanda, lokho kusuke kusho ke ukwehla kokuzethemba kwakho, ngoba uyasho ukuthi kahle kahle ubuzigunda wena. Uma ngabe nombuzo ungabuza ku-comment ukuze ke nawe ngizobuya neyakho impendulo. Ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthelwa yikho konke engisazokufaka. Kanti uyakwazi nokusifollowa ku TikTok ukuze uma ngi-live uzosheshe uthole i-notification uzobuza ke bukhoma lapha ku-live wethu. Ungabuza kwi-comment umbuzo nawo ukuze ngizokwenzela i-video ngiyifake ku YouTube nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Khona obhale kwi-comment wathi-ke mina nginokuphupha ngilungisa ithuna, kube ukuthi mhlampe siyaklina ekhaya siyalungisa ithuna, ngabe ke lokho kusho ukuthini? Uma umusha ngicela ushaya subscribe, ungicela inamba ku-inbox ka-WhatsApp la uzongibuza khona njalo ekuseni uma uba nephupho. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usubscribe ku-YouTube. Uthi-ke lo ukuphupha ulungisa ithuna, ngabe kusho ukuthini? Iphupho elikanjalo-ke suke libe ukuthi-ke kunesidalo esicela niyosilungisela ithuna. Ngiyacabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi emakhaya-ke amathuna ayalungiswa njalo nje masi lihlumile ilungiswa, shuthi kunesidalwa esidinga ukuthi niyoklina noma niyosilungisela lapha emathuneni. Uma ukuthi unombuzo buza kwi-comment ngizokwenzela yakhe i-video ngifake ku YouTube. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe
and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Khona ubhalile uthi mina nginokuphupha ilanga nje libalele lishisa kukuhle, ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Iphupho kanjalo-ke licacile, liyayichaza njengoba uliphuphile, lisho ukuthi-ke izinto zakho zihamba kahle, kuyakhanya nje konke kuhle, kusho ukuthi idlozi lakho likubhekile likukhanyisela izinto. Uma ngabe nombuzo sicela ukuthi ubuze kwi-comment ukuze-ke ngizoyenza yakhe ividiyo uthole impendulo ngokushesha ukuthi lokho kukuxakayo kube kukuthini. Ungakhohlwa nokusubscribe, usifollow, ucele inamba ku-WhatsApp nisale. Sanibonani khala amaphupho, mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhalile uthi mina-ke nginokuphupha ngijahwa ngesikhali, ngabe-ke lelo phupho libika ukuthini? Ukujahwa nje ngesikhali noma ngabe siphi? Uma ukuthi umusha ngicela subscribe, ungakhohlwa phela ukusifollowa ukuze-ke uzothola ama-notification uma-ke sengiphendula. Usubscribe ku-YouTube. Uma-ke kube ukuthi uphupha ujahwa ngesikhali, suke kukhona izitha ey'njani ezikuzamayo, ezama nje kulwa nawe, and uma ungalwi zizokunqoba. Uma uphupho kanje kumele usukume ulwe ukuze-ke kube uwena oyinqobayo lezi zitha. Kufana nokuthi-ke uma uphupha ubulala inyoka uyibulala ife, usuke usinqobile isitha lapho. Kanti uma kuyiyona egibela phezu kwakho ungathi nje iyakunqoba idila nawe, mhlawumpe uzuvuka, hhayi isitha sikucindezele ngempela lapho. Uma unombuzo ubuza kwi-comment ukuze ngizokwenzela yakhe ividiyo nawe ngikuphendule. Ungakhohlwa ukusubscribe, nisale kahle. Sanibonani khala amaphupho, mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhalile uthi-ke mina nginokuphupha ngigundwa, okusho ukuthi ugundwa ngomunye umuntu ekhanda. Ngabe-ke leli phupho libika ukuthini? Uma ukuthi umusha besicela usifollowe, ushaye usubscribe, ungi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp ukuze njalo sizoxoxa ku-WhatsApp ekuseni.
Ukuphupha ukugundwa ikhanda, lokho-ke kusuke kubika ukuthi-ke khona ozama-ke ukuthwebula amandla akho, khona ozama ukuthatha amandla akho. Kahle kahle alikho lihle, kuzomele nje ulisukumele ngokuphazima kweso. Uma ngabe-ke nawe unombuzo ungabuza kwi-comment ukuze ngizophuthuma ngenze yakhe video ngifake ku-YouTube. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ukuze mase ngiposta ivideo uzothola i-notification nala ku-TikTok ngokunjalo. Subscribe. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube. So kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka. Uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Balile uthi mina nginokuphupha ithuna libhodlokile linomgodi mhlambe la mama noma lasekhaya, ngabe kusho ukuthini lokho? Ngicela ukuthi usubscribe ngaphambi ngiphendule. Uye ku YouTube uyobuka ama video la ngichaza khona ngamathuna ahlukahlukene ukuthi kusho ukuthini ukuze uzothola impendulo e-right. Uma ukuthi ke ithuna oliphupha libhodlokile linomgodi lingekho nje esimeni esi-right, lokho kusho ukuthi ke khona abagangayo lapha ethuneni lomzali wakho noma ethuneni lesihlobo sakho. Kunabantu abagangayo okungenzeka ukuthi basebenzisa imithi engalunganga. Uma unombuzo ungabuza ku-comment ukuze ngizokwenzela yakhe video nawe ngifake ku-YouTube. Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube. So kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka. Uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona Balile uthi nginokuphupha ekhaya kungcolile noma kunokhula, ngabe ke lokho kusho ukuthini? Ngicela ukuthi usubscribe ngaphambi ngiphendule, ucela inamba ku-inbox ukuze ke njalo ekseni uzongibuza ku WhatsApp. Ukuphupha ekhaya kungcolile noma kunokhula, lokho kusuke kubika ukungcola komsamo nekhaya ngenxa yemithi. Okungenzeka ukuthi khona abanisebenzisela imithi engalungile eyenza ukuthi ke gcine ke ekhaya sekuba nokungcola okuthize. Kodwa ke nawe ufuna ukuthi uyakhe impendulo ngabuza kwi-comment ukuze ke ngizoyenza ivideo ngifake ku-YouTube. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa uku-inbox ucela inamba ka WhatsApp. Uma unombuzo ubuza kwi-comment ukuze uzophenduleka ngokusheshsha. Nisale kahle.
Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhala ukuthi mina nginokuphupha ithuna elisha engingalazi ngabe kusho ukuthini ke lokho, liyangidida leli phupho. Uma ukuthi umusha ngicela ushaye usubscribe, nansi link bio, usifollowe yonke indawo naku-Facebook usifollowe sichaza amaphupho 2 ukuze ungaphuthelwa kuyo yonke indawo la engiphosta khona. Ukuphupha ithuna elisha ongalazi, lokho kusuke kusho ukuthi ke kunesifo esigahle sehle ekhaya noma ke ngithi emndenini. Kahle alikho lihle iphupho kanjalo. Ithuna elisha lisuke libika isifo okusho ukuthi khona isifo esizovela ekhaya. Uma ukuthi ke nawe nombuzo ubuze kwi-comment ukuze ngizokwenzela yakhe ivideo ngihambe ke ngiyifaka lapha ku YouTube. Subscribe ukuze mase ngiyifaka uthole notification. Nisale kahle.